Nekong ni ai kembali pi kena kerusan bagi nampai ya kuda jungi dok kepala subscribe ya dok kompot subscribe tementang in recipe kamtam ya kena video ya ginang na itu channel te kamtam na dan gi si jungi bompat nang parang dok te menta kala kamsuk marka google kala translate saya kasih te kumnang tip mah ba se ka youtube ka ai warning nang jing maham pat kumno ki bon dom don ruk pompat tip panggerol kan te mentang ka kendet te nakong klik channel kurama macak ya ka itu te klik ane custom channel mana de channel junga me kria itu klik ane custom channel lah te kenang man sai bang hap kan rengi pun to ai kering pun to ayang tu auto rotate ni dah auto rotate nang ta pia tu lang kom clear bare mi ai clear no te dengan persangsak how dashboard jangan mah jel save piro dan kum lagi kira untuk dashboard tu bajrang do baik jangan tak kum ni channel evolution active copyright strike active community copyright strike te dan kuai ka warning ni wangan kelaban upload je video nggak sim jang gue kin te dang gue welcome supi te kumno ban pensya cek si gani mah te pila ban cukupi hane kenyal me tu khame te serum te nata cukupi han tu mah persya cwa gani gue te nata sebak tu klik ane Google mah Google nanta setat yang tu Google baik tu nama Google Translate klik yang tu ada klik yang tu klik bang here room klik ni tu Google Translate dan nanta pada bener deh tetet hantu kata klik bang tu sepas gitu gi coba ada kopi mentah pasang tuh te pekan jeng besar ni apa ni mah gitu kene channel ne nang ne english ni to english te ne common kasi te channel evolution to jeng pengkhin channel jeng pengkhin an ni channel ni to active copyright strike jeng pensengak ya go hok long galak pesengak gani ga hok nomor ngala upload bukla ya gue video 1 of 3 we na galai tang gue artli la jenjar pun tamun upload video lang sore mi ar na tri la cha delete nang YouTube la do channel japi mah te kene active community kuilan strike panik kasi pugak sini jeng tha jang em lang sa lang kebeterkam terekam baik ga YouTube mah pukla tiak wan upload je video kebom lang rapan upload je video jang gue nang rak bobah mah nang ta kene warning jeng ham la jeng ham we tang tu we latest YouTube shot jeng ral kot buat thema jeng YouTube kene ga upload je kene ga selang latest YouTube shot titang kumne kumdashibun ada phim sang thu bhara sa ada phim sang thu bhara sa comment te kumdashi jarmo ipi bedar kalaman pi